Ka office yung ka District Legal Services Authority Southwest Casillas District. Haringkat ka office yung District Disasters Management Officer. Menta kasngi kalay ka jing pensyay bat pasung tu pajba. Halor ka nausa skim. Kabare ka jing syakri kabayade bagaan. Yek tu kilanot ni kisyempap. Kibasya penjulor ni Shalan Shop akibor kamariang. Lembaga Legal Services Authority. Ha kabaya kanela penlong ha kahol jo kamaharam. Government Higher Secondary School Mokarwan. Halor kanela wan ajing pensyay ng kakong Nosmi Hasha, kepada Chief Legal Aid Defense Council, juga District Legal Services Authority. Banau Dr. E.S. Langsiang, District Disaster Management Officer. Rengkat Kajingdon Lang, Nadu Kinuhikai bagi Kanak School, juga Maharam Government Higher Secondary School Mokerwat. Lapanya ya Kajialang da Babu Bilang do, Kajingkran Pedang, Naubak DG Nungsi, Ubade Presiden juga Maharam Government Higher Secondary School. Bat Kajingkran Kublai na Kakong Disotun, MJS Chief Judicial Magistrate Com Secretary juga District Legal Services Authority Southwest Casillas District. Dua penjara tiga mengukur tinggalkan dalam jiwa bisa dan juga akibat yang kemarin memang bukan menik kepada pengusaha dari ke FIR dan juga dari ke FIR First Information itu mesti diberikan pakai dari ke kampung tunjuk polis dan dari kami dari ke kampung tunjuk polis dari ke kampung ujungan ujungpi bagi penting siap principal dan ada yang question kata ni penting siap nutrition dan juga macam dan ada aku nak bentar ide babi bangun ke response yang ketiga lu kena bisa juga hari buat juga mari nanti down you have to prepare you have to prepare your own emergency kits emergency kit first aid box and then ki dry foods papi dai ban ko rupa haye ka san jogi ito chila in case of we ka government made uno pinme ki ha ban ko rupa ini ki eboro long ki these things ki bala anyara buti natadam ka government kan ngaro bi pun wat na ki high rise building ko ki ko bol bala ki bidu sin job ko sarum ko natadam ma bi kuma bala ki itu ka ya to video mene you have to rock, cover and get B-sides or under the slowly up. Jika mami students ka dimangkai, pinya semua hal darat ikipun nuki brew kiba don kam terki kamtam dan don kubu kana sual kiba affect iki gumba ka unadu bune ubu kortan anta ki masih kitang juki bisa roh kaum anta ki masih kitang juki bisa penyap di bawah kemarin anta ki kisen juki ki flu nai ki kor ni dan nai na kadem juga kita SGLF tapi guidelines ni norms di badan mereka. Atau di badan yang bagi district, rumah rumah jawai. Hey, aman badan training di norm hikai, disaster dalam korban, atau badan training ini program sejauh dia jawab kod kira iba jadi pada semua lagi, kalau sipun kita mampu sekarang ni pada pokok ni kod lagi meeting sini di training sampai dia bagi school. Di school lagi select 50 school, tinggal di norm hikai itu masih promote lagi nyumut. Tak kita. Atau ada pun ni kita apa buat. Abi ambil division ke hakim dan rakyat bayar dan disaster management tu tidak long. Ni juara na kebentang kikamaan kibaper kamtam na benta udah usuk ki bandan kalam lani kibamla ban afford lani kibamla ban seal na kebentang itu ki muktiang lani ki lawyers lani kita berpenyiasaan na kabentaki mukaddama kibapher hapor kikashabi kibapher kala abandai ka district court kala abandai ka high court ban hadu supreme court ru ka district legal service authority kala bakin penbiang yakum kita ada kabakin coordinate bakin yatrai lang ban kita ki office sarkar kibapher kenapa kim yo empat bantai ya kita ki ye kisan ke job ki lada kum ha kita ki temporary shelter ki dan kam ye ki biang kebabiang kenapa kinla abakin di lani kita ki safe drinking water kila abakin ke district legal services authority kala abakin penbiang lembah kata ni kami ruang jom di district legal services authority kadai bakin coordinate baik kiwi ki di joka sarkar kenapa penbiang yakum kita ki jinan kam district legal services authority kita kini ki paralegal volunteers ru ha kaba kini ki paralegal volunteers ki long kum kita ki kinok penyasno bat na bentak kita ki pa bat ka office ke jongi kenapa
kinwan ra ya kita kijing jengki pajba namar yo le si teng ka shlong re na jinga pi kom ki badan kam ki thimla banwan cheko office ke jongi banwan pan ka jinga ra unde kini ki PLV le ki paralegal volunteers ki bala I training na ka office jong district legal services authority ki kiarap ha kaban one right ke jinge jong pi pindok kan banwan pa office jingi unde pila ban kan len ba ki paralegal volunteers